Nyuma ikaze mu makuru n'ubudi avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane amakuru avugwa mu karere. Ahangaha ariko amakuru nyemerera tuyavuge ku makuru avugwa ku Rwanda ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho nyuma y'uko mu minsi ishize hatangajwe ko hari ibihano byagombaga gufatirwa u Rwanda, ariko bikaza gusubikwa uyu munsi. Muri iri joro ryashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kuba zifatira igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni RDF igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda ibihano, ariko nanone n'abajenerale bamwe mu ngabo za RDF bafatirwa ibihano. Ariko nyuma yaho Repubulika y'u Rwanda ibinyujije mu itangazo rikomeye cyane ndetse na RDF ryamaganiye kuri ibyo bihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero itangazo ryageraga riti Kigali kuwa 2 Werurwe 2026, rikakomeza rivuga ngo ibihano byashyizweho uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasiye uruhande rumwe gusa mu biganiro by'amahoro, bigaragaza ishusho itariyo kandi bigoreka ukuri ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibitero bya drone bikorwa mu buryo buhoraho kandi bidatoranya, hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize kurenga ku masezerano y'agahenge mu buryo bugaragara byakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ishema rikomeye ingabo z'u Rwanda RDF zubahiriza kandi zishimira cyane. Ubufatanye bwa RDC burimo abacancuro, abanyamahanga, imitwe yitwaje intwaro n'abahezanguni ishyigikiwe n'ibihugu cyane cyane Wazalendo ndetse na FDLR, umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda urwana ku ruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. RDC yiyemeje mu masezerano ya Washington kurangiza burundu kandi mu buryo bushobora kugenzurwa inkunga ya leta iha FDLR n'indi mitwe ifatanya nayo, ariko nta ntambwe n'imwe irafatwa ngo ibyo byose bishyirwe mu bikorwa. U Rwanda rwiyemeje byuzuye gukura ingabo zarwo mu bikorwa bijyanye no kuba RDC nayo yakubahiriza inshingano zayo. U Rwanda rwishimiye isubukurwa ryishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, harimo na komite ihuriweho ishingiwe kugenzura Joint Oversight Committee isaba ko abafatanyabikorwa bose bagira uburyo bungana bwo kubahiriza inshingano. U Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Washington, harimo na gahunda y'ubwiyunge n'ubufatanye mu bukungu bw'akarere. Iyo rero akaba ari itangazo Leta y'u Rwanda yasohoye cyane cyane na RDF igisirikare cy'u Rwanda, kivuga ko kurinda ubusugire bw'igihugu cyangwa se kurinda abanyagihugu ari inshingano zabo kandi bishimira nk'ingabo. Reka nkubwire ngo nahanga mensoreje n'ibindi amakuru nakugezagaho. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mu Rwanda, reba ngo ndetse subscribe kandi ariko kandi no kuri like kugira ngo tubone ko turi mwe nayo 5 kuri 5. Ushobora gutanga igitekerezo cyawe muri comment. Rero reka nkubwire ngo ciao. Iyi ni Kivu Update.